Tribunal Constitucional yanapakuy mañakuqkunapa makinman churachkan mesa de partes virtual niskata. Imayna yaykunaykipaqpas kaypi riqsiykachisqaykiku. Hallarinapaq mesa de partes niskaman yaykuspa mañakuykunata qillqanayki. Sutiykikunata qillqaruspa electrónico correoykita churanayki. Ichapas ñawpaqraq yaykuruptikiqa alerta rikurimunqa. Chay correo qillqasqaña kasqanta willakuspan. Hina hipantam documentupa sutinkunata qillqanayki. Kay ventanapim documentupa yupayninta churana. Mana yupayniyuq kaptinqa SN nispalla qillqaykuna. Mana yupayniyuq ninanmi chayqa. Hinallataqmi trámite ruwanapaq documentuta aqllana. Chaypaqmi kay menú niskata mastariykachispa hukaqninta aqllana. Kay piñataqmi ima mañakusqaykimantapas pisillata qillqaykuna. Tukuykunapaqñataqmi documentukunata internetman sikachinayki. Kuraq kaq qillqata hinallataq aqllasqayki anexo niskakunatapas. Lliwmi PDF niskapi kananku. Kunanmi rikuchiykiku ima mañakuykunata kay ventanapi qillqanaykipaq. Kay registro niskapi mañakusqakunata qillqaruptiykim clic niskallata ñitiykuna waqaychanapaq botonpi. Chaynallatam tukuykuna. Kikin sistemam nimusunki apachisqayki documento chaskisqaña kasqanta kay rikurimusqa ventanapi hawasqanchikman hina. Hina hawanmanmi huk electrónico correota chaskinki. Chaypim willakunqa mesa de partes virtual niskantakama documentuyki yaykusqaña kasqanta. Kay correopim rikukuchkan documento haykaq yaykusqanta. Ichapas documentupaq plazokuna kaptinpas willakullantaqmi kaypi hawasqanchikman hina. Mesa de partes virtual nisqawan Tribunal Constitucional kaqmanta digital herramientakunata llaqtapaq llamkachichkan.